tugarutse mu cyitwa imiripuko mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu biba bikomeje gukomera, ariko kandi rwose nyamuneka biba ibindi bintu ndetse nabyo tugiye kuba twinjiramo tubasasanira tubiva imuzi n'imuzingo, ariko kandi tukibanda no mu bice rwose by'ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, naho tukagenda tubapudetinga tukababwira uko situation ihagaze muri rusange. Yes, ntabwo turi butinde rero, icyo usabwa nta kindi, kora share kugira ngo nyamuneka ibi bintu tujye tubyinjiranamo neza, 5 kuri 5 rwose nyamuneka. Uretse gukora na share, wibuke rwose no kulikinga ndetse no gusangiza izi video abantu baba batari bazibona. Yes, twirukanse cyane rero, by'umwihariko reka duhite twinjira mu makuru nyirizina. Duhere ku nkuru idasanzwe irebana n'umutekano, politike na diplomasi yakomeje kugenda itangazwa ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, byaba ibyandikira mu gihugu cy'u Burundi birimo nka social media Burundi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye birimo televiziyo y'igihugu. Yes, ariko nyamuneka nari nafatiyeho, nari nabanza gusuza abantu badukurikira by'umwihariko kuko ni abantu b'agaciro. Badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari mu gihugu cya Kenya, badukurikira bari Zimbabwe, Zambia, South Africa, Malawi, badukurikira rwose. Ariko kandi mu gihugu cy'u Burundi baba bari mu bice bigiye bitandukanye, tubasanga muri Coline Mujejuro, tubasanga muri Coline Murangara, tubasanga muri Coline ya Tongo, tubasanga muri Coline zigiye zitandukanye. By'umwihariko tubahaye ikaze, ariko kandi rwose nyamuneka tubikuye ku mutima. Yes, nukuvuga ngo rero tubahaye ikaze, bari ku mugabane w'Uburayi, bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari muri ntara gatandatu diaspora, bari mu Bubiligi ndetse no mu Bufaransa. Tubahaye ikaze tubikuye ku mutima. By'umwihariko ngizo ingingo z'ingenzi rero tugiye kuba twibandaho. Twaje dusimbukire gato mu bice rwose byano Bujumbura, tubabwire buryo ki umutekano icyitwa igisirikare cy'u Burundi FDNB gikomeje kugenda cyongera umutekano mu buryo navuga ko udasanzwe ndetse n'imbonakure. Turaze tubikomozo, turaza kwinjira ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, tubabwire uko situation ihagaze. Umutekano naho muri ibyo bice rwose ukomeje kongerwa mu buryo navuga ko uremereye cyane. Gitega icyitwa ubuyobozi bwa CNDD FDD ibyabwo bukomeje kuba gateranzamba kanyina wanzamba, kuko na n'ubu tuvugana muracyakozanyeho. Benshi banavuga yuko amatora mu gihugu cy'u Burundi nibiramutse bikomeje kugenda bigenda bitya, bavuga ngo amatora y'abadepite yibwe ndetse na mukuru w'igihugu binashoboka cyane yuko ashobora kuba yahagarara. Yes, byose rero turaza kuba tubikomozo 5 kuri 5. Turaza gusimbukira by'umwihariko ahitwa za Cibitoke, turebe uko situation ihagaze. Hari amakuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ndetse no mu mashyamba za Kibira, mu mashyamba za Kimeza, amashyamba adashobora kumara amezi agera kuri angahe inkuba tutumvishe zikubita. Turaza kuba tubyinjiramo tubiva imuzi n'imuzingo. Hari ibyo uwitwa General Prime Nyongabo, umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi, akomeje kugenda atangaza bigendanye n'umujyi wa Uvira. Turaza kuba tubyinjiramo, turaza kugaruka hirya no hino tubapudetinga tubabwire icyo uwitwa General Neva arimo aravuga, ndetse n'inama zidasanzwe z'ibitaraganya zikomeje kugenda ziba muri ibi bice bya Gitega ndetse no mu mujyi wa Bujumbura muri rusange. Tugiye kuba rero tubapudetinga byose 5 kuri 5. Utari wakora subscribe rero nta kindi usabwa rwose nyamuneka no kujya gutya ukayicyonda, ariko kandi wamara kuyicyonda ukanakora na share kugira ngo tujye tugendana neza. Twirukanse cyane rero, sindi butinde, reka duhita twinjira muri ano makuru arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Duhereye mu bice bya hano n'ubundi Bujumbura. Ni Bujumbura kugeza amaginga ikomeje kugenda ikorerwamo amanama agiye atandukanye, ndetse aya manama akomeje kugenda akorerwa Bujumbura akaba ari amanama agaragaza yuko isaha ku isaha nyamuneka ibintu bishobora kuza guhindura isura. Akaba ari amanama agaragaza yuko Bujumbura umutekano wayo utizewe habe namba. Impamvu tubabwira umutekano wa Bujumbura ntiwizewe, ngira ngo tumaze iminsi dukomoza ku banyapolitike benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'umwihariko bw'igihugu cy'u Burundi, ndetse isaha ku isaha bashobora no gukora icyitwa ibitendo mu gihugu cy'u Burundi. Tumaze iminsi ibyo bintu tubikomozo, ariko kandi rwose nyamuneka tubiva imuzi n'imuzingo. Tumaze iminsi tubabwira byinshi bigiye bitandukanye ariko bikomeje kugenda bivugwa mu gihugu cy'u Burundi, kuko hari n'amakuru amaze iminsi aturuka rwose hano za Gitega, nabwo agaragaza ko hari inama nyinshi zikomeje kugenda ziga ku banyapolitike bagiye batandukanye n'ubundi bo muri CNDD FDD, ariko inzu nama n'ubundi bikarangira rwose ari inama navuga yuko
zibaye iz'impfabusa kuko nta kintu na kimwe zigeraho. Ni ukuvuga ngo rero igihugu cy'u Burundi kugeza amagingo gifite abanyapolitike abenshi batavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'imwe mu mitwe inakomeye iri mu buseruko bwa RDC irwanya igihugu cy'u Burundi. Iyo mitwe dusangamo Red Tabara ndetse n'indi mitwe igiye itandukanye, ariko nyamara iyi mitwe myinshi ivuga yuko igomba kugaruka mu gihugu cy'u Burundi hariho demokarasi igendera ku nzira y'amajyambere, hariho demokarasi nziza gusa, ariko ibi bigahuzwa n'abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bamaze no kuba bahaguruka mu buryo navuga yuko budasanzwe. Abangira ngo murabizi harimo maze iminsi wateye umugongo bamwita Gervas Ndirakobuca ukunze gutaza u Rwanda kugarika, harimo aba bagabo barimo aba bagabo bantuza aba bashinari byo mu Bunyoni bamaze igihe kirekire mu magereza bafunzwe, harimo abitwa ba Agathon Rwasa nubwo nabo bakigaragara nkaho bafite uruhande rumwe muri guverinoma, ariko guverinoma iriho ntibayishimiye, ndetse ukareba ugasanga n'umuryango mukuru wa CNDD-FDD nawe ni umwe mu bantu batajya bishimira habe namba igihugu cy'u Burundi, nubwo akiri umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD bamwita Reverien Ndikuriyo. Yes, no kwango rero ibyo byose umuntu ari gushyira mu gatebo ndetse ashyira mu busesenguzi agasanga nubwo amatora mu gihugu cy'u Burundi akomeje kugenda yangwa, ndetse banavuga yuko aya matora y'abadepite yabaye ari amatora abanziza y'umukuru w'igihugu, ariko aya matora arimo uburiganya bukomeye cyane. Ni ukuvuga ngo rero ibyo ni bimwe mu bintu byamaze kugenda binagarukwaho cyane, binagaragara yuko n'abaperesikopi mu gihugu cy'u Burundi ngira ngo mu minsi yashize bari bamaze iminsi babivuga muri za misa zigiye zitandukanye. Ni ibintu rero birimo biragaragaza yuko rwose iki gihugu cy'u Burundi isa n'isa ibyacyo bishobora kuba agatiranzamba, tukabona icyitwa umutekano muke by'umwihariko muri iki gihugu cy'u Burundi wongera kuzamba, tukabona umutekano muke rwose ibyabo byongera kuba ibindi kuko uko bwije nuko bukeye igihugu kugeza amagingo ya gikomeje kugenda kigaragaramo umutekano muke ku rwego rwo hejuru. Ikindi kandi gikomeje kugenda kigaragara mu gihugu cy'u Burundi ni ikijyanye no kuba rwose ubu tuvugana mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko dukomeje kugenda tubonamo umutekano muke, ibyo bikanatangazwa n'abaturage. Hari benshi banavuga ati rero Red Tabara yamaze no kugera mu gihugu cy'u Burundi ndetse isa n'isa mu gihe uwitwa General Neva yakora ikosa bishobora kuba ibindi. Ibi byo ntabwo wakibeshya kuko kuba kugeza amagingo ya umujyi wa Uvira uhana imbibi n'igihugu cy'u Burundi, icyo cyonyine ni kimwe mu bintu bishobora gutuma n'ubundi Red Tabara iba muri Kivu y'Amajyepfo ishobora kuba yakwinjira mu gihugu cy'u Burundi isaha ku isaha. Icyo ni ikintu cyonyine gishobora gutuma rwose igihugu cy'u Burundi kiri mu kaga gakomeye gato cyane. Ibi tunabivemo tugaruke gato ku mujyi wa Uvira kugeza amagingo aya. Ni umujyi wa Uvira urimo uranogwanurwamo byinshi, ni umujyi wa Uvira isaha ku isaha dushobora kubona uvuyemo, kandi mu gihe umujyi wa Uvira wavamo biraza kugira ingaruka zikomeye cyane ku gihugu cy'u Burundi. Impamvu mbabwira ati uyu mujyi wa Uvira uraza kugira ingaruka zikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi ni uko kugeza amagingo ya ari umujyi isaha ku isaha intare zasarambwe zisa nkaho rwose zamaze gusatira ku rwego ruri hejuru, ndetse isaha ku isaha zishobora kwinjira mu mujyi. Uyu mujyi rero uzaba ziwinjiyemo tayari namwe murabyumva icyaba kigiye kuba birumvikana ni imiripuko ku rwego rwo hejuru, kandi iyi miripuko mu gihe n'ubundi zaba ziwufashe tayari zirimo zirawukontorora, Red Tabara ntiyabura kwinjira nyamuneka. Ibyo byose rero ugasanga ni bimwe mu bintu by'umwihariko bishobora guteza ikibazo gikomeye cyane hariya mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo mu kanya gato hari ijwi njenje nkabasigiramo by'ibijyanye na Iran rwose na Israel. Ibintu ntabwo byoroshye abantu b'Imana mwe rwose, icyitwa amamezire amwe rwose ya balistike ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye byose biragaragara yuko byamaze gutegurwa, ndetse dushobora kuba tugiye kubona intambara igiye kubura by'umwihariko nanone ubundi bushya hagati ku mpande zombi, kuko ibintu ntabwo byoroshye. Uwitwa Benjamin Netanyahu amagambo yatangaje ngira ngo ni amagambo akomeye agaragaza yuko uko byagenda kose ibintu biri buhinde isura. Nanone ako karagaciyemo reka tunabiveho, ngira ngo ni bimwe mu bintu mugiye gukurikirana mu kanya. Dutangure n'inkuru zivugwa mu isi. Aba Ismail n'aba Isaka baramaranye mu burengerazuba bwo hagati. Abatabizi
ni ukuvuga ngo aba Israeli n'abarabu bakomoka kuri Jafeti bose na Shemu n'abahungu ba Nowa, ndetse buriya n'abakurikiranye neza mu bushakashatsi, Ukraine nayo nyine iyobowe na baturuka kuri abayisirayeli. Uriya perezida wayo ni umuyuda abatabizi, hamwe na Russia nayo nyine ikomoka kuri Jafet, abo bita ba Magog. Nibo rero bariko baragwana, bagwanisha intwaro zikakaye, intwaro za kirimbuzi, intwaro zo kurimbura iyi si turiko. Rero karaga paranteze gatoya, ababyifuza tuzabategura ikiganiro kirambuye, ariko niyo wokora ubushakashatsi kuri YouTube ibyo wifuza kumenya ku ruvyaro rw'abahungu ba Nowa, aribo Shemu bakomokwako na Aburahamu ariwe yabyaye Abayisirayeli, hagati yabo hakaba umuryango witwa Yuda ariwo wahawe ubwami kuyobora. Hanyuma abajafeti ni abarabu, ni bariya b'abarusiya muri za Afghanistan, bariya abantu benshi bava muri za Turiki na biriya bindi bihugu byose uzamutse vers le nord ya Israeli. Hanyuma abahamu murazi yuko abenshi ari abanyafurika, imiryango y'abanyafurika myinshi yavuye kuri Hamu, ariko turebye mu rubyaro rwa Yuda bakomoka kuri Dawudi, Salomo, turabona abo bita Lenirotike n'aba ba Ethiopia bamanukanye uruzi rwa Nili barashakashakisha ubwatsi bw'inka kuko bari aborozi, kugeza mu biyaya byose aho ibi biyaga binini bigarukira, niho iyo miryango myinshi iri. Abifuza amateka n'amasezerano kuri iyo miryango murashobora kubirondera kuri za YouTube, mushobora kubona amakuru ahagije ibyo abayisirayeli n'imiryango bakomoka ko basezeraniwe, ndetse n'abakomoka kuri Ismaili aribo barabu, n'abariya ba Magogi aribo biriya bihugu bya Russia, abenshi bari muri Ukraine, abenshi bari muri biriya bihugu bya Afghanistan, za Turikiya n'ibindi bihugu byinshi biri cyane cyane urebye biri muri Est na Nord ya Israeli. Abenshi niyo miryango, n'abinjiye mu Burayi niyo miryango myinshi ikomoka kuri abo bita les Jafetite. Rero ntitware turi mu by'iyobokamana, ariko twari ducishijemwo bijanye n'amakuru turiko turakurikirana, kurimburana bikabije muri ibyo bihugu nibyo turiko turabona, ariko ibi byose ni ibimenyetso bituganisha ku kugaruka kwa Yesu, kuko ibi byose bituma haba inkenegwa y'icyo twakwita Nouvel Ordre Mondial. Mbega n'indazoyobora le Nouvel Ordre Mondial, tugeranije turavye la prophecy ni Uburayi, ariko urabye Amerika iritaza Uburayi bugaragara nk'aho umenga bufite intege nke muri ibi bihe, ariko dukurikiranije ibijanye na prophecy Uburayi, icyo twakwita Roman Empire itegereza kongera kuza ikaridinga icyo twakwita Nouvel Ordre Mondial, kandi zintambara zose, ibiganiro, imyumvikano ishobora kugera ku kintu kivugwa ngo hakeneye icyo twakwita Nouvel Ordre Mondial. Tuzanywe kandi kuri uru rubuga no gushikiriza umwihwezo w'ibintu biriko birabera muri Star Congo, cyane cyane umunezero dufise kubona ibiganiro byagize intambuko iboneka hagati y'u Rwanda na Congo, kuko byari byaragoranye, byari byarananiranye, kuko Congo yo yabona yuko gushora intambara ku Rwanda no gutembagaza ubutegetsi Kigali
ari byo yabona ko ari wo muti w'intambara ziriko zirabera muri Kongo. Ariko burya buri gihe nuko abanyafurika badatahura canke ibindi bihugu byose, intambara ntabwo yigera iba umuti w'ibibazo. Umuti w'ibibazo abantu bafite ni ukuganira, ndetse ni byiza burya yuko abantu bashobora kuganira ibintu bitarononekara. Ariko iyo abantu bamaze kuja kuganira ariko inganda zaratikiye, ibintu byarononekaye, ibyo bikomere ntibishobora gukizwa n'ibyo biganiro, canke ngo abahitanywe n'iyo ntambara bashobore kuba bogaruka. Ico gituma burya ibihugu bya Afurika bikwiye kwiga kugira ibiganiro imbere y'uko intambara zibaho. Ntibarindire yuko abantu bananiranwa, ahubwo bakumvikana, hanyuma amahoro akagaruka. Ubwoba gusa dufite nuko iyo Amerika yinjiye mu bintu icumenga yigaruriye ibyo bihugu. Cyane cyane tubibona mu nyifato yuriya muserukizi wa Etazini mu biganiro, uko yigenjeje muri ibyo biganiro, cyane cyane nk'uko abahinga babivuga canke nanjye nobivuga nk'umuhinga muri ibyo. Urumva iyo amasinye abantu bakora bariko baravugana biba bivuga cyane kurusha ibyo abantu baba bariko baravuga ku muntu. Urya muserukizi wa Trump yahagarikiye biriya biganiro yari yicaye hagati ya Kayikwamba na Nduhungirehe. Hageze rero ko basinye baraheza baravuga n'amajambo baraheza, ariko turebe akanya gato k'iminota nk'ibiri itatu yakurikiye, aho urya muserukizi wa Trump yabanje aramutsa Kayikwamba. Kumuramutsa rero iyo kenshi umuntu iyo akuri iburyo ukamuramutsa, noneho ikiganza cawe kikaba hejuru y'iciwe, harya kamera ziba zireba, ni ukuvuga ngo abakwereka yuko ari hejuru yawe. Agiye kuramutsa Nduhungirehe ntibyari byoroshye, kuko Nduhungirehe ikiganza cyo nicyo cyateza kuja hejuru ya muserukizi wa Trump, byerekana ko u Rwanda ariko rwari rugiye hejuru. Ariko yaciye azamura agashi ku kundi kuboko arakubita nk'uwikinira ku kuboko kwa Nduhungirehe hejuru, kugira yerekane yuko Amerika ari iri hejuru. Hanyuma Nduhungirehe agiye kuramutsa Kayikwamba, kubera yari ibumoso, birumvikana yuko ikiganza cya Nduhungirehe cyateza kuja hejuru cya Kayikwamba. Urebye uko abantu bariko barareba, byerekana ko u Rwanda ariko rwadomina hejuru ya Kongo. Ni detaye ntoya abantu badashobora gutahura, ariko bifite icyo bisobanura. Burya iyo umuntu akugiye ibumoso hanyuma akagutegekesha ukuryo kwiwe, byerekana yuko aba agufiseho imbaraga hejuru. Nico gituma rero urumva byaciye rero bisa n'ibigaragaza akantu uko abari mu biganiro basumbasumba. Amerika rero muri ibyo yerekanye ko ariyo nkuru. Ikindi cya kabiri, sinzi bamaze guhaguruka, hariho sinye yagize yo kubafata mu mugongo, nko kubabwira ati bantu banja ku bikorwa rero, jya ku bikorwa. Amerika igaragaza nkaho u Rwanda na Kongo ari abakozi, ari nk'abana bayo
irungi ko yakubafata ku mugongo akabasuguma ibarungitse kugira ngo bakore ibikorwa. Rero ibyo byose niho ngaruka nkavuga ngo byari kuba byiza iyo u Rwanda na Congo baganira batarinze gushyiramo abo ba imperialiste bariya b'abanyamerika, kuko ariya masinye yose yakozwe harya ni amasinye yerekana agasuzuguro n'agakengengwe, ariko kandi akerekana n'ubuhangange bwa Amerika. Hanyuma icyo twavuga cyane cyane si ibyo by'amasinye yabonetsemo, n'ubundi tuba tuzi uko ibihugu bigenda birutana mu bijyanye n'ubuhangange, haba mu bya ekonomi cyangwa mu by'imbaraga za gisirikare. Ikintu twokuramo cyangwa cyo dutera ubwoba gato ni uko ishobora kuba inzira ya Amerika yo kongera kwigarurira ibihugu byo muri East Africa cyangwa kwigarurira Afurika. Ya ntambara Ubushinwa, Uburusiya n'ibindi bihangange by'Uburayi na Amerika bagwana kugira bigarurira Afurika, byerekana yuko yoba ari intambara yuko Amerika yoba itsinze iyo ntambara, igatsinda Uburusiya, igatsinda n'Ubushinwa, igatsinda n'indi ya bloke ya Eastern bahura bahangana ku ruhande mpuzamakungu. Birerekana yuko ibihugu bibiri, u Rwanda na Uganda, tutabeshanye ariwe byagize uruhara runiniya mu kuba bohereza intumbero nziza y'ibiganiro bishobora kuba muri Congo kandi bishobora kugarukana amahoro. Nari nababwiye ko u Rwanda na Uganda bifite ubushobozi bwo gutegekera Congo kugira ngo yemere ibiganiro by'amahoro kandi reke politike mbi zo kubika imigwi igwanya ibihugu bituranye. Kuba turabona yaba imigwi igwanya Burundi, imigwi igwanya u Rwanda, imigwi igwanya Uganda yubatse ibirindiro byabo mu gihugu cya Congo, ariko mu gihe Congo, u Rwanda na Uganda bifatikanije, narababwiye ko byatwara amasaha 28 kugira babe bacicikesheje intambara zose n'ubugizi bwa nabi n'imigwi yose ikorera mu burasirazuba bwa Congo. Congo rero kuba yagaruye akenge ikabona yuko kwiyegereza Uganda, kwiyegereza u Rwanda ari byo bishobora kuyifasha kuja ku murongo w'iterambere, niyumvira yuko ari inzira nziza iyo ibi bihugu uko ari bitatu byari kubikora imbere inganda zitaratikira, byari guhesha icubahiro ibi bihugu. Ariko noneho biraboneka yuko Amerika igiye kwiyitirira igisubizo cy'ibibazo byo muri East Africa. Ariko turebye neza u Rwanda na Uganda biza ku murongo wa mbere w'ibihugu byatanze intererano ikomeye, kuko basanzwe bafite imbaraga za gisirikare, igisirikare gikomeye, igisirikare cyubatse neza, ibisirikare byakoze mu kwirukana ba mercenaires, ibisirikare byakoze mu gusubiza SADC inyuma na n'iriya yindi migwi yose, kuko bariya bose bari bafite ingengabitekerezo z'amacakubiri, ingengabitekerezo zo kurandura ubwoko runaka, ingengabitekerezo zo gutembagaza ubutegetsi bw'i Kigali. Ibiganiro ni byiza kandi bavuga ngo uhagarikiwe n'ingwe aravuga. Burya Trump ni umuntu afite imbaraga, ni umuntu kandi agira ijambo kandi akarishyira no mu ngiro. Icyo gituma rero ko narababwiye ati mu ntambara zose ziba inyungu ntawe ukunda Afurika, ntawe ukunda u Rwanda, ntawe ukunda Congo, ntawe ukunda East Africa. Abantu bose barondera inyungu, ariko kandi mu gihe inyungu mu gihe zofatirwa ko zikazana amahoro byoba ari byiza, kuko yoba ariyo nzira nziza yo kuzana iterambere mu bihugu. Rero
icyo nagomba kuvuga muri make reka turindire turebe jewe nari naravuze yuko mu gihe Kongo u Rwanda Uganda bataricara hamwe ngo baganire ikiya kibazo kigoye ko bishobora kugikemuka u Rwanda rero rwarondera nago fevere uruhusha guguruye rwo kujya gufasha Kongo gukemura ibibazo by'imigwi iriya migwi y'abamayimayi yiyungiye muri ya Wazalendo ugaca usanga muri Kongo ubwoko bwose bufise igisirikare bijya bintu n'ibintu bidashoboka n'ibintu by'akajagari nicyo gituma nta gisirikare cy'ubwoko gishobora kubaho abantu ntibiyumve ko ari abakongomani abantu ntibiyumve ko ari muri East Africa abantu ntibiyumve ko ari abanyafurika dukemurire ibibazo hamwe tutitaye ku bibazo bijyanye n'amoko amoko nimba tutigira kuri iyi myaka irenga 40 cyangwa hafi iri kwegereza hafi 80 hari intambara zijyanye n'ibintu by'amoko muri aka karere tukaba tudashobora kwiga yuko ibintu by'amoko dukwiye kubishyira inyuma ahubwo tugashyira imbere ibintu bijyanye n'iterambere n'inyungu zitari z'akaguru kamwe ariko inyungu za twese za nyungu zifatiye ku kubona ibifungurwa bihagije food security aho umuntu haba lodgement za nyungu zifatiye ku kuvugwa kwiga kuri gusa kuko ubutunzi buri muri East Africa burashobora kudufasha gushika kuri izo ntego kandi ibyo nibyo umuntu mutoya akeneye umutekano ubuhinzi ibijyanye n'akazi ibijyanye na industrialization ibijyanye n'amahinguriro ibijyanye na tekinoloji ibyo byose akaba ari byo dushyira ko umutima ijyanye na transport y'amabarabara y'amadege za nzira z'indarayi ibyo byose nibyo dukeneye kwa kuba East Africa tukabumwe tukagira karangamuntu bikaguka bikagera kuri Afrika nzima tukaba twitegenja muri Afrika akaba isoko imwe ibyo nibyo byatuma umunyagihugu muri Afrika nawe ashobora kwiruhutsa ubutunzi muri Afrika noneho ntibubwe abantu bakeya cyangwa ngo bube ubw'aba imperialist ahubwo bukaba bushobora gucira kuri buri muntu nagire ndabe inyungu za buri gihugu u Rwanda inyungu bwa mbere bwakuyemo ni ukurandura burundu menase y'iriya migwi isanzwe igwanya u Rwanda na cyane cyane iriya ifite ibitekerezo bya jenoside nka FDLR n'izindi zibumbiye muri za P5 iyo ni inyungu ya mbere kuko umutekano u Rwanda nibwo rukeneye kugira ngo rushishikare gutera intambuko no gukataza mu bijyanye n'iterambere hanyuma tugarutse kuri Kongo yari ikeneye imfashanyo y'abantu bari experiment nka perezida Paul Kagame nka perezida Museveni ari nararibonye mu bintu by'ubuyobozi kandi bashoboye kugira aho bakora ibihugu byabo bakaba babishikanye uno munsi nubwo ibyo gukora bikiri byinshi ariko ibyo byose mu gihe atamutekano hari byaterambere twifuza muri aka karere dushobora kuribona kuba u Rwanda na Kongo na Uganda bagiye gukorana kikaba nk'igisirikare kimwe numva ari ibintu bihambaye cyane bizotuma Afrika nzima ishobora kubona amahoro kuko ibyo bihugu uko ari bitatu gusa ahantu hose byohaguruka kugira ngo bihagarukane amahoro haba muri Sudani haba muri Central Africa haba muri Mozambique haba muri AES ibyo bihugu bihagurutse igihugu cyose byojamo bikavuga biti amahoro agomba kubaho ibyo bihugu bishobora gukora icyo gikorwa nubwo ari amashyirahamwe ya ONU canke ibi bindi bihugu byarabize kwisukira muri Afrika nk'Ubufaransa canke izi base z'ibihugu
byagomba kuza muri Afurika bibesha gushyiraho umutekano. Ibihugu uko ari bitatu bya Afurika niyumvira yuko ari ishema ari iteka kuri Afurika ko twogira ibisirikare bishobora gutunganya ibijyanye n'umutekano muri Afurika kugira ngo tuje ku kivi kijyanye n'ibikorwa by'iterambere. Kongo rero gufatikanya n'u Rwanda na Uganda nibaza yuko ari ibintu bikomeye cyane. Uganda nayo ni byiza yuko ya migwi ya ADF n'iyindi migwi yahora iza kuturumbanya muri Uganda kugeza aho batera i Kampala batera amabombe n'ibindi. Niyumvira yuko muri make ibi bihugu byose bigiye kunguka ibijyanye n'umutekano. Icyo ni ikintu cya mbere. Icya kabiri ni uko ibi bihugu byari bisanzwe bifite amaporoje menshi ajyanye n'ibintu by'iterambere. Ubwo rero bagiye gukorera hamwe bakabandanya iyi esprit yo gukorera hamwe, niyumvira yuko bya bitekerezo bya Afurika byoshobora kujya imbere, kuko nanone aba ba perezida uko ari babiri, yaba perezida Paul Kagame yaba perezida Museveni, ni abantu bafite ibitekerezo bya Pan-Africanism, kandi mu gihe abo bakambwe bahaguruka bakajya muri Union African, murazi ko hari hasanzwe poroje nyinshi zo kugira ko Afurika yaba imwe. Nimvira ko ibyo bikorwa bishobora kwihuta n'ahantu hatoba hari umutekano, kuko ibyo by'ahantu hatari umutekano nibyo byatumye tudashobora gushika kuri ibyo bikorwa n'ibyo bitekerezo byose byiza. Nimvira rero yuko ibihugu bya mbere byose ibyo twungutse ni umutekano ugiye gusazagara. Ikindi cya kabiri ni rya terambere. B'abaturage bagiye kubona umwanya wo kubaza abaturage b'ibyo bihugu bagiye kubona umwanya wo kubaza abaperezida icyo twakwita accountability. The guverinoma ziyoboye ibyo bihugu icyo twakwita accountability, kuko ibyo bishobora kubibaza abaperezida cyangwa amaguverinoma mu gihe hakiri ibibazo by'umutekano muke. Igihugu cy'u Burundi nagomba kukigaruka kuko cigenjeje muri iyi ntambara muri Kongo. Nashobora kuvuga ko cigenjeje nabi kuko coco nicyo cyahimiriza cyane kigatanga n'ingengabitekerezo y'ukuntu intambara zokomezwa, za ngengabitekerezo kuvuga ngo abantu ngo birukane abanirotike. Ibyo bitekerezo byakomejwe na leta ya Ndayishimiye, cyo gituma bahise bagenda ku ruhande biyomora ku ruhande rwa East Africa, aribyo byazambije n'ibikorwa bya East Africa. Noneho bakaza gufatikanya na ya migwi ya Wazalendo na ya migwi ya FDLR bakanabyema. Perezida Murazi mu ijambo, Perezida Ndayishimiye mu ijambo yashikirije abakongomane, yabwiye ko akunze Wazalendo gusumba igisirikare cya Kongo FARDC. Avuga yuko agiye kwegeranya miliyoni 2 za Wazalendo kugira ngo bashobore gutera u Rwanda. Murazi yuko yahaye indaro iyo migwi ya FDLR n'iyindi migwi yose igwanya u Rwanda. Uburundi rero nimvira ko bugiye kuhahombera. Mbega aba FDLR Uburundi buzobashirayo, ba Wazalendo Uburundi buzobashirayo. Mbega ko Uganda yamaze gutangaza yuko igiye guhasha imigwi ya Wazalendo n'imigwi ya FDLR, ibyo twakwita les forces négatives zikorera muri East Congo. None Uburundi ko bwihetse ko FDLR bukeka ko Wazalendo, nimvira ko u Rwanda cyane cyane Uganda yamaze kubivuga, ibitero bigiye gutera kuri Wazalendo na FDLR bizogera ni Burundi. Ntibinezereje, ariko ni ingaruka ya kwitwara nabi k'ubutegetsi bw'u Burundi bwamunzwe n'ibitekerezo vy'amacakubiri ya genocide kugeza aho babigira politiki. Ni nayo politiki bagendeshereza ko igihugu cy'u Burundi.
politike y'amacakubiri, politike y'ibyamoko. Nico gituma rero mvuga nti Uburundi bugiye kwahombera bikomeye, kuko nta nyungu n'imwe mbona Uburundi buzobona, kuko na Kongo igiye kwitandukanya n'Uburundi. Nimba Uburundi bwaraye ikaze FDLR, bugaha ikaze iriya migwi yose irwanya u Rwanda, ikaba iri mu Burundi yenda n'abandi bamwe bari mu bisirikare cy'Uburundi cyangwa mu nzego zijejwe umutekano z'Uburundi. Birashoboka ko n'igice yenda ca Wazalendo cinjiye mu Burundi. Mwarabonye bariya abantu bakagara nabo nyene binjiye i Burundi, kandi bariya bakagara nabo n'abanyamurenge ariko bashigikiye bari kuri bloke y'aba bantu bafite ingengabitekerezo z'ihonyabwoko. Cyo gituma nababwiye burya bya politike n'agatangaza. Ibigwanirwa si ineza y'abaturage, ibigwanirwa ni nyungu. None nk'akagara inyungu karondera kifuza mu gushora intambara kuri twigwaneho bene wabo, iyo nyungu bayibona gute? Bya bindi byo guhemuka. Rero ibintu by'abanyamurenge ni ibintu byo kwinjiramo, ariko nobanura ko barondera umuntu wo mu bwoko wabo w'inararibonye barahari, bakabicarika bagakwegaho kukagara n'abari abandi bari muri twigwaneho canke n'abandi banyamurenge bari muri M23 bakicara. Kwanza nani mpamvu yuko hoba ibisirikare bibiri ivuga ngo M23 canke twigwaneho, kuko n'igisirikare cy'ubwoko naco sindavyumva. Nta gisirikare cy'ubwoko gikwiye kuba. Igisirikare cy'ubwoko ntabwo ari politiki, kuko nta gihugu cy'abanyamurenge, ubwoko bw'abanyamurenge nta gace kabo bazobona muri Kongo. Iyo yaba ari politike yo kwibesha itogira iki. Nta n'igisirikare cyabo bonyene bashobora kubona, kuvuga ngo hari igisirikare cy'iminembwe kuba ari nk'akajagari, kuko n'ayandi moko yahaguruka agakora igisirikare, amoko yose, abakekasayi, abakatange, abanutse, abafurero, abamayimayi, bagakora imigwi nayo, none ikaba imigwi y'ibisirikare igihumbi. Iyo management y'ibyo bisirikare sinabona uko ishobora kujya, ariko bose niyumvira yuko bifuza kuja mu biganiro, kuko twigwaneho iri muri AFC na coalition M23 ni bloke bari hamwe bafise umbrella ya AFC. Nimbira yuko ibyo biganiro bishobora kuba noneho bose bakazogira igisirikare kimwe ca Kongo, bakagihereza General Makenga akagihereza discipline. Abantu bazonzwe n'amoko bakaza bakubita fimbo. Nigeze kubona umuvyeyi umwe avuga ngo fimbo irakenewe mu bakongomani kugira ngo bave mu bitekerezo byabo, fimbo irakenewe mu Burundi kugira ngo bave mu bitekerezo byabo. N'abandi bamwe mu banyarwanda usanga burya naho byereze extremist bari do tubo. Cyo gituma abantu bose bakwiye kubona ku bitekerezo by'ibyamoko. Ibi bintu byabaye muri myaka yose muri aka karere, mu Burundi, mu Rwanda, East Congo, ibi bintu bikwiye kubera reso abantu bakabona yuko politike y'ibyamoko atakimaze. Turabarundi, turabanyarwanda, turabaganda, turabakongomane, twese ndetse n'ibyo by'imbibe tubivemo, tuvuge ngo turabanyafrika, duharanire politike nziza yo gutunganya Afrika muri rusange. Muri make rero uyu muhwezo nagomba kuvuga nibagiye M23 ifite ibiganiro byayo bidoha, nigende iganire na leta. Hanyuma rero bamaze kuganira, niyumvira yuko bokoroheranira, ntibategane, imbabazi zikaba, ntibazane ibintu byo kuboha ngo ni ibintu, kuko bose bafise ibyaha ku mpande zose, baba bloc ya FARDC, bloc ya M23 mu ntambara ntiyabura ibyaha.
yabaye intambara. Cyo gituma intambara ni ikintu cyo kwirinda, kuko intambara ntiburamwo ibyaha. ntibavuwe rero ngo twagirize naka twagirize naka twagirize naka, ahubwo je nyumvira kubaka nouveau départ. niyo mpanuro yindi nshasha nzanye muri iki kiganiro. kaze cyane ushishikare kudukurikira kuri Positive Change Initiative. twifuza kugira impact, guhindura ibintu muri politike, muri ekonomi no mu bijanye n'iby'amadini. uru rubuga ugiye kubashikiriza cyane cyane ibijyanye n'iby'amadini n'inyigisho z'ijambo ry'Imana